Wantah punya saking bapak ibu orang tua murid.
Kekawitan ring rahina Praspati tanggal 6 Oktober tahun 2022. Kekawitan guru-guru sareng orang tua murid ngarianin tempat Banten. Berikut dilanjutkan ya Ari Sukra rahina Sukra tanggal 7 Oktober tahun 2022. Masang wasra sareng meresep dikirim sawidaran TK Negeri Pembinaan Denpasar. Inggih sumber dana sane kapoleh rahina makin wantah punya saking bapak ibu orang tua murid. Ring kanjekan sekali makin titian matur suksemu pisan. Saantokan sampun sida ngaturin punya niki acara sami bapak ibu matur suksema pisan sareng sami sangkaning punya bapak ibu punika taler komite yang semangat. Tangan depan dada, Trisandya Nawir.